السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة. بسم الله الرحمن حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب المكارم وسكينة المدفون بأرض وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى آيات طيبة صلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي 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 وسيدي ومولاي وربي أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المسلم بناوان منصوجات بناوان اسلام السلام عليه بدن سلام خداوندو اگر قابل ہدایت چھ تمن کر ہدایت نصیب، اگر قابل ہدایت چھ تم شر قوم اسلام تو مسلمان محفوظ، تم تمام منصوبات کرنی استناب خداوند تم بیان کرنی استناب دعاش کرم تو سوزمت خداوندا یمی آن کرم صحت کامل عطا، یمی آن کرم صحت عاجل نصیب، این انسان ہم دردن تدب دادن تد مرزن کرد امام حسین شفا خان شفا عطا، کس کامیابی کر عطا، شون دعا کر مستجاب، شون دل کر منور بدون ایمان، خداوندا صاحب نظر کر نظر قبول، یست دامے اسمت ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اخروی کاسا نعمت ہے شمار کرے انسان قرآن مجید ونا وین تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر سے نعمت خدا گزراوا چہر شمار کرے آت مسجد سارے خود لہذا آج شب امامت شب امام موسیٰ قاسم علیہ السلام مگر ات واتر خاطر بیاکھ نعمت اس خدائن اچھی دسمس ات ولایت سے سوی نعمت حیات، نعمت زندگی طیبہ حاصل گئی، چنانچہ حیات طیبہ کتر بوڑ بنی سوئی زندگی کوتا مبارک بنی انشاءاللہ اتن وقت خاطر کہ اکا ارائز کے گزارشات سے تو اس قدم عرض کریں اکسلامات آبر دبر محمد اللہم صلی آسان امسی چمنا یا عصوم چنانچہ بادشاہ لیکن توے ورہ مولا کائنات علیہ السلام بچوش یا عصوم چنانچہ پویت معاش گرس من امس طوری تلے چی اب یا عصوم امس دشن قوری طوری چی آسان مش بکسن انسان پانو کیسی فرماوان ازا جلست طیبہ یلی معاش طور دہان چنانچہ پاک چیزس کرنا امس پھٹن پر امس پھٹن زنگ زہین بہید علیہ السلام کہ تیوت انسان جو ہمسائس کمر پھٹراوان کس انسان اس ہمسائس وچان چھ یہ نماز شب کران دیوانی کی یہ صبح شام تلاوت قرآن کران آبی بیان نہ کتن مبین بلکہ بہتات جائے یتن تلاوت قرآن آسیوان کرنے یتن مومنین ہند کمالات آسیوان بیان کرنے بلکہ صلوات آبار بہن طلباً معاشتر کیسا کرانی معاشتر ازا وضعت طیبہ یعنی واپسی کے دیوان سکوتا میوٹ آسان سکوتا پاکو پاکیزہ سن کیا سو واپس دیوانی سکوتا میوٹ سی آوائی اندر کس بناوان تو سوچان کہ قبر پاک شاکر نجسمان چھ ہاتھ کیا اشتوان ہے یہ اتنا حملہ بھر مگو یہ کیا جن کا کہ نیبر کٹیم چیز آئے نا یہ موترو تیوت اثرہ اچھن وشان کے
آج میں یہ گومت بہرحال واریاں جائیں نہیں کر بغیر عرض پڑھن کر بیان یہ واریاں جائیں میں ترا اے پوچھا میں کتو کرو گھر سون تیار ترا گچو آج نیبر یہ رشتہ تے بنائی کباب تے بنائی دین پتہ ہی کمے موضوع چھاسا یہ پتہ ہی اسا اندر کم چھاسان یہ بنومت کیاز الحمدللہ اس احتیاط کران ہاں یم زر اعلایت ول چھ یم زر اہل بیت مانو یم چھ احتیاط کران مگر باقی دکاندار تیم تم آتا تلا ہند بنائے تن وہ بنائے تن یہ بنائے تن آتا چھلے یہ لہذا اس پہ سوچن کہ سون غذا تے گژھِ پاک آسن سون وطن تے گژھِ پاک آسن سون حرکت تے گژھِ پاک آسن اکثر وقت پہ بر محمد لہذا حیات طیبہ بنانے خاطر میرے عزیز و رسول کری توجہ کہ عزیزان گرامی کت پر بنی یہ زندگی میت یہ کت پر زمنی زندگی میت یہ تم ساتھ منان یہ ساتھ انسان یہ دنیا نیران توے منان قرآن مجید کل نفس ذائقۃ الموت پرت انسان سو موت پیالے جو اس ونان موت انسان ختم کران نہ قرآن ونان موت ختم کران بلکہ انسان سو موت چون یس چیز چنہ سہ ختم گسان نہ کہ چنہ وہ ختم گسان مثلا مطلب بانس مجھ کی پیالس مجھ کی گلاسس مجھ کی یہ چوان ختم چھ گسان سس گلاس ولاس کی چنہ وہ ختم گسان یتھے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ موت چون مگر اتھ آسہِ کانٛہہ لذت اتھ آسہِ کانٛہہ اثر چاہے میوٗٹھ آسہِ چاہے ٹوٚٹھ آسہِ چاہے ژوٚک آسہِ چنانچہ کمی سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ زن یہِ وٕچھِ یہ زندگی ہند کل اگر میوٹھ آسہِ أمِس اگر عمری پوٗرٕ زندگی منٛز أمۍ پننہِ زندگی منٛز میچھر آسہِ تھومُت أمۍ سُنٛد موت تہِ آسہِ میوٹھ اگر ٹیچھر آسہِ تھومُت أمۍ سُنٛد موت تہِ آسہِ مےٚ چھُنہٕ وٕنکیٚس فلسفے موت حیات عرض کران بس اکھ جملہٕ یوٚت تامَتھ اوسُس یژھان واتناوُن کہِ سٲنۍ زندگی کتٮ۪ن بنہِ میٖٹھ سون سلام ٲسِن تٔمِس شہزادس یم شہزادن پنس چچ باپس امام حسین علیہ السلام سوال تہ کور پتہ أکِس سوالس جواب تہ دتُن سہ کُس گوٚو سہ گوٚو جناب قاسم علیہ السلام ییٚمہِ ساتہٕ زن میدان کربلاہس منٛز محضر شہادت پیش کوٚر امام حسین علیہ السلامن یہ چھُ شہید یہ چھُ شہید یہ چھُ شہید اتہ وہ تھوٚد جناب قاسم علیہ السلام دس چچ باب میون ناو چھُنا محضر شہادتس منٛز اتھ لسٹس منٛز چھُنا میون ناو امام حسین کوٚرُس اکھ سوال کیف الموت عندک یا قاسم اے قاسم من سے ژےٚ نِش کیُتھ چھُ موت موتس کیُتھ مزٕ چھُ جناب قاسم پرٛاوان موت کیُتھ چھُ احلا من الاصل ہُنہِ ماچھِ کھۄتہٕ زیادٕ میوٗٹھ یۄس ماچھ تُلر بور عرض کران سۄ یوٗتاہ میوٗٹھ چھِ دِوان تمہِ کھۄتہٕ میوٗٹھ چھُ موت مہراج مون جناب قاسم مگر عرض کروس دپوس تیٚلے ہیٚکہِ انسان ؤنِتھ ییٚلہِ أمۍ اتھ مزٕ آسہِ وٕچھُن مثلاً وۄنۍ أنِو تُہۍ گژھان چھُو فروٗٹی اوٚنمُت کانٛہہ چیٖزا اوٚنمُت برٛونٛہہ کَنہِ تھوٚو ییٚلہِ برٛونٛہہ کَنہِ تھوٚو اَکہِ دپو ؤنِو سا اتھ منٛز کیٛاہ چھُ مزٕ کُس وَنہِ یوٚتامَتھ نہٕ اتھ مزٕ وٕچھِ نہ پیالس منٛز چھُ کانٛہہ تُہۍ ؤنِو مےٚ گِلاسس منٛز چھُ کانٛہہ چیٖز تہٕ بیٚیہِ وَنان اتھ کیٛاہ چھُ مزٕ بہٕ دَپے تَتھ اکھ دام چمو تہٕ ادٕ وَنے مےٚ کیٛاہ پتہ مگر جناب قاسم چھُ ونان موتُک مزٕ چھُ میوٗٹھ شہدٕ کھۄتہٕ ماچھِ کھۄتہٕ مگر دپوس وٕنہِ مےٚ چوتھٕے ژےٚ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو فرماوان نہ یہ چھُنہٕ چٮ۪تھ وٕچھُن کینٛہہ بلکہ یہ چھُ وٕچھن زندگی کِژھ چھِ اگر زندگی امامتس سۭتۍ وابستہٕ آسہِ اگر زندگی امامت کِس سایس منٛز آسہِ تہٕ زانُن گژھِ تٔمِس انسان سٕنٛز زندگی تہِ چھِ میٖٹھ تٔمۍ سُنٛد موت تہِ چھُ میوٗٹھ آسان پٔرِو صلوات زندگی میوٗٹھ بناونہٕ خٲطرٕ توجہ کٔرۍزِ مےٚ چھِ کینٛہہ کتھٕ عرض کرنہِ امامت بس امامت چھِ پتہٕ دِوان میچھر امامت کری ژےٚ سۄ مٹھاس عطا لہذا معرفت امامت چھُ ضروٗری امام پرزناوُن چھُ ضروٗری
میں جوانوں جملہ کر بہ عرض کرو غور یہ امامت تیسا ضروری تیسا ضرورت یم نے امامتس قائل یمن نے امامتس پہ اعتقاد ایمان تم تہ امامت مانا دنیا من کہیں انسان سنس امامتس مانان توجہ کرو یہ ضرورت امامت یہ گھر کر شکر خدا کر چون عقیدہ کیا تھی وچو ماشاء اللہ مجھے معافی دنیا کھانا انسان یہ تو نہ پریت مذہب چاہے ہندو مذہب چاہے عیسائی مذہب چاہے یہودی مذہب چاہے آتش پرست مذہب ساری امامس پراران یم سے دبک سیوت امامس پراران ہم شاہ ماہ شابان 15 شابان مناوک سدائمس امامس پراران سیوت امامس پراران نہ بلکہ پریت انسان کیسے پریت مذہبس مجھ یہ عقیدت اعتقاد کہ آخرس مزی اخ ذات مقدس اخ شخص یہ اخ نفر یہ اخ ذات مقدس یہ یس یت کائناتس ظلم جور پناہ کرے عدل انصاف عطا کرے میرے صلوات متوجہ روز عزیزان گرامی وشی ہم کتاب پڑھو یم زن تمن وید رگ وید یا یجر وید وغیرہ ونکس مجھے کفش میں تیارس کر مجھے یار یوت کر تم ونان کہ تمن تہ لکھت آخر صحیح اخ شخص سو ہسا کر حکومت اور ظلم گھ ختم تم تہ پراران یہودی تم تہ ونان نسا اخ گھ یون عیسائی یعنی ساری ونان آخر یہ اخ دو سو یم دہ یت کائناتس مز اکوئی حکومت اور سو حکومت یت مز صرف عدل انصاف ون گو تم ناو الگ الگ کیا ناو الگ زبان الگ الگ مثلا بکر عرض تہذ قدم اس لگے تریش اس انیو آب اگر انگریزس لگے تریش سہ ون سونیا انیو آب سہ ون واٹر مگر چھ یت بے آب ون تو کیا ونس واٹر اگر مثلا اردو والن لگے تریش تم ون انیو پانی لاؤ پانی مگر تی گلاس مجھ کی اور اگر مثلا عرب والن تم ون انیو ماں یہ ہندی زبان مز پن ناو بیس زبان مز پن ناو مثلا اس ونان مہدی یا ہادی تم دپان رہنما یعنی تی مطلب زن ہدی ہادی مانا یعنی پرت مذہب مانان عزیزان گرامی یہ امامت ضروری الحمدللہ چون امامس پراران اکسلوات آپ دور محمد وارما صلی اللہ محمد اگر چنین دنیا اس میں نچا بیمان سدی پراران طرف سے بیمان سدی ابزور دی پراران امامس چاہ تدوی کے دبر تسا بیمان سن بیمان لڑائی کرنے واچے کہ نہیں جائزی سلطان بیمانی گس ختم بیمان ہونا یا بھائی بیمان مگر بلسل دبان بیمانی گس تاسے کہ تا ابزور اسرا ابزور برداشت کرے سلی دبا اپس گس ختم گسن کیا کہنا ہے متوجہ روی سر اور دوکہ باز اسرا دوکہ باز سر خیال لڑے ہے نسا دوکہ باز سر انہیں سلی دبا دوکہ باز گس ختم مگر کاری کس ختم بس عزیزان گرامی توجہ عزیزان گرامی اسی ہوت میں چون سنی بوئیتے یم تے پراران اس تے پراران بس فرق یہ کہ اس تے پراران مگر اس یقین تے اعتقاد تے موجود تشریف تم چھ پردے غیب سن یہ منا سنی بے نسا ونشن آمود کی مگر یہ حسن کیسے پیغمبرن چھ فرمومت یت کائنات مزاش میون لول گبر میون یو اولاد مز اخا اولاد یمسن ناو میون ناو آشے سو بریت دنیاس عدل انصاف سوید کان در آشن سو یت مسن کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کیسے کوئی کیسے بلکہ آت حدثتان عزیزان گرامی قرآن مجید ونان اشچو وعد کرمت تہی مومنن آت دعا گش سو دعا یون یہ دعا یت کائنات من صرف میں عبادت آسی بی کنسیس عبادت آسی صرف آسی کلمہ لا الہ الا اللہ آستان سکان دو
نہ کہیں دو آو نہ آدم سن دو تو شیطان مقابلس نور قوم نو مقابلس نمرود ابراہیم اس مقابلس فرعون جناب موسیٰ اس مقابلے آج تام آو نمکان سو دو یم دو صرف یت کائنات اس میں صرف ایکس خدا اس عبادت آسے یعبدوننی ولا یشرکون شیعا تو شرک آسگر ستوچن وول اوئی جناب امام علیہ السلام اس دی پراران کیسے پیغمبرم فرمو سنی بوئی دی پراران مگر بشس کن ساتھ پت سنی بائیم تقریر دی کنا منان دی بشک دبان پراران کیسے ولیو اخا بناون اہل اسلام انسان ولیو اخا بناون ایمان مہدی ولی کیا فرق کیسے دبان نہ ایسا کون بنائی کین تیلی کیا ہے سواسا یہ سوچس کس دبان سوچس خدا تیلیس خدا سوچس تو آخری تی ہے کون بنائیت کین یہ آخری ہے کون بنائیت تیلی پیسا ایسی تیمائی امام مانی یمن ناو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد توجس ونان امامت اصول دین اسمس لہذا عزیز و امامت اللہ اکبر یا زمان بشو پنن ذمہ داری کیا چھو چنانچہ تو پوری منی کرنے سے الحمد معرفت حاصل کریں چھے یہ تائی سون ستیم امام موسیٰ قاسم علیہ السلام سز امامت ستمس امام سز امامت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام سز چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم معین کرت اعلان کرت کہ میں پتچو موسیٰ قاسم حکم جہاز حالات توجہ کرت نچی ذمہ داری امام گشی پانس پتہ امام سن اعلان چنانچہ امام علیہ السلام موسیٰ شہادت گئی سون عقیق امام پتہ امام مارے امام موسیٰ قاسم علیہ السلام سے امامت کے وقت جناب امام صادق علیہ السلام کو اعلان کہ میں بچوں پانچ وسیع چھو اب کوئی نا کیسے پانچ نے اعلان کیسے کرو تو بچو پریت زمان اس مجھے امام قیبت اس مزرود بچو فرق سے سون امام رودوانی ہر زمان اس بگر یید میری گئی کہاں امام سے دون ورین کہاں امام سے چون ورین کہاں امام سے پانچ ورین عالم غیبت اس مزرود چنانچہ امام موسیٰ قاسم علیہ السلام سن اعلان حکم نے کرت کیا ہے جی یعنی تم ساتھ بادشاہی وقتاً جس تم ساتھ بادشاہ اس منصور توانقی تم لوگ مدین کس گورنرس خط دمس نبوز خبر کہ ایسی پور شہید امام جعفر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام وانی وش تم کسی پانس پتہ وسیع بنو یس وسیع آج تم بنومت سہ کر راتو رات قتل سہ کر راتو رات قتل زندہ تھزن نا کہین متوجہ بجے امام علیہ السلام نظر یہ دپان ہے بہ کیا کر بہ کس کرن قتل کیازِ امامن چھ بنٲیمٕتۍ کٔژ وسیع پانٛژھ دوٚپنس گۄڈٕنیٚتھ چھُنکھ ژٕے بنومُت بادشاہی وقتی چونٕے ناو چھُ دویم چھُن بنومُت مدینُک گورنر ترٛیٚیِم چھُن بنومُت امام صادق علیہ السلام اوس بیٛاکھ پرزن بیٛاکھ نیٚچوٗ تٔمِس ناو عبداللہ افتا بیٚیہِ چھُن بنومُت موسیٰ قاسم بیٚیہِ چھن بنٲومٕژ حمیدہ مصطفیٰ یہِ گٔیے سٔتمِس امامس ڈیتھ تُہۍ وٕچھِو امامن کوٚر پانٛژن ہُنٛد اعلان لہذا یہ دپان ون سا ون کس کرن بہ قتل تیل چھ گۄڈٕ قتل کرن کس بادشاہ یہ ہیکان بہ کس کرنے قتل ون سا یعنی تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ کٔر رٲچھ امام صادق علیہ السلام امام موسیٰ قاسم علیہ السلام میں مثال سانن چھ آسان تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سانہِ یت پٲٹھۍ ونکس امامس نش بظاہر دور یت پٲٹھۍ ونکس زمانے غیبتس مز توجہ کر مجھے کینٛہہ کتھ بڑا اہم عرض کرُن یتھے پٲٹھۍ تمہِ ساتہٕ یِم زن دوٗر ٲسۍ آسان امامس نش مثلا امام صادق علیہ السلام چھِ مدینس منٛز اور تمہِ ساتہٕ نیشا پوٗرٕکۍ شیعہ
خدا تعالیٰ کرنو زیارت نصیب انشاءاللہ پروردگارا بجاہ محمد وال محمد ایسے ساری خاص طور من حضارین گئی محد سان پروردگارا کرتے زیارت امام حسین نصیب زیارت امام موسیٰ کاظم کر نصیب زیارت امام رضا کر نصیب انشاءاللہ تو ہم در گچھ منور امسان تو زیارت شکسان الحمدللہ مشہد امام رضا سن زیارت تچو اخشاد تچو نیشاپور نیشاپور شی گئی جمع یہ پر ترتوچ یہ موقف ہے اسے ورانچ امام 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 مگر ایسے پرزنون امام ایسے مشن تو امام ایسے پانس برون کنی امام ایم صادق روشی امام امامی جعفر صادق علیہ السلام لہذا گئی جمع ہے وہ کیا کرو ہے امام سسر سوزو کن دے امام سوزو کیا ہدیہ ودیہ کن وہ جمع 50,000 درہم 20,000 دینار 10,000 پارچ کریم جمع سیسر اس امام محبت کرا میں تو عزمچ بڑا اہم کتارس کر رہا تو گرز توجہ ہے بہرحال مجالس تے اور مہنش بوزے نہیں اس تجھے پڑھائیں مگر 50,000 درہم کریم جمع 20,000 دینار گئی جمع اور ام پت 10,000 پارچ تمس پلاو بناوان 10,000 بکر بوزتے کپر کریم جمع یہ کر کرک سفسوز سے امام یہ سے امام سوزو کہ تم جمع انک نفرام دوبارہ چاچا چی میں دین بچو یہ دو الہت قصہ سانش امام مسلم سواتاں سون سلام امام صادق علیہ السلام این ہت سکر یہ کہ سکر ہت دونک مگر میتنا چون امام مشمون بگی برطرس داو میتر بازار امام مشمون کی دوبارہ رکھسر نام چی 70 سوال لفاف بند یعنی لفاف اس موز لکھی 70 لفاف سوالات لفاف اخرت پیڑ موار بڑا بند کرے دوباس کی یوس زن لفاف مسراو نہیں یمن سوالا جواب دی سوچ وقت امام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جائشی صرف دنیا چھنے کافی کین یہ چھو وچھنے ایسے واتنوا اصلی امام مسلم شریف جنہیں واتنوا چنانچہ ذاتی گرامی بہر ساتھ لفاف رٹین یہ پوسر رٹن پار چکے اہمیت نیار یہ تھی اہمیت نیارن ایتے آئی اک ضعیفہ اک بڑا موجہ امیس اسلام بی بی شدیدہ انشاءاللہ نیشاپور گئے ہوتا ہے کہ اسن زیارہ یہ مثال یہ آئی دمنے سے میں پوچھ چشی امام مسلم گسن مثال سے امام مسلم گسن لذ میں پوچھ چشی طور گاڑی ہیت گسن تو مثال دپنس نم ژور پونسہٕ دِتۍ میٖنۍ بیٚیہِ چھُ یہِ اکھ پارچہ اکھ قبر پیسان ہے بیٚیہِ پارچہ اکھ یی نہٕ سا وۄنۍ تُہۍ چھِو زانان ییٚتٮ۪ن 50,000 آسان تتھ کیٛاہ چھِ ژور پونسہٕ تتھ کیٛاہ چھُ یِم کیٛاہ قۭمتھ کیٛاہ روٗد أکِس پارچس أمِس کھٔژ درٛوٚگ ہِش وۄنۍ ما ژٕ ژور پونسہٕ ہٮ۪تھ یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ بوٚڑ نیازا کُنہِ ساتہٕ کران پتہٕ بِچارٕ تٔمِس کیٛاہ ترِ فِکر غریٖب سُنٛد چاے پیالہٕ کیٛاہ چھُ آسان توجہ زیادہ گرامی ہم کی دلابا دوس ہے ژٕ نِکھ نہٕ میٲنۍ ژور پونٛسہٕ ہے ژور پونٛسہٕ دوٚپنس نہ بوز بدار امامس یُتُے امہِ کھۄتہٕ زیادٕ کتہِ انس وۄنۍ نہ کرہے ژےٚ بہٕ زارٕ پار کینٛہہ بہٕ چھسے کھۄرن تھپہٕ کران امہِ موٗجوٗب اگر بہٕ مۄیس یِم ژور پونٛسہٕ روٗدۍ مےٚ نِش پگاہ کُس بُتھ ہاو بہٕ پننِس امامس کُس بُتھ بارہ یہ میں بدار حق امام حق سعادت یت تھی وراچو کھومس میں زیادہ کتہ ان مگر دپان پگہ کس بت ہاو واقعی اتن گھس احساس اس تہ پگہ بت ہاو امامس توجہ کرزو خاص طور رحمہ خدا تعالی دینا توفیق یم مرسی خانن تہ نوا خانن تہ کوئی ساری جوانن تہ اخ شاعر اخ اوس قصید گو مداح منان امیر المومنین تمس اوس ناو حاجب ونی مداح امیر المومنین واریاہ مداح چھ ونی مے بے مرسی تہ پتہ ون شعر حاجب اگر معاملے حشر با علیس من ضامنم ہرچ خواہی گناہ
یہ ونان حاجی ٹھیک کیا پروایا ٹھیک یقین یل مرک شاندس پہ علی قبر مز علی صراطس پہ علی محشرس پہ علی حساب دن وز علی کوثرس پہ علی ٹھیک کیا پروایا لہذا انسان پریت جائے علی 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 یقین آپ کہین شک ٹھیک پرواہ لہذا اس گناہ یسک سہ گناہ کر کیا پرواہ من خاو منان بس ضمانت دان ہر خواہی گناہ کن کر وی گناہ قیدہ کر کیا مولا ٹھیک پریت مرک تر ملک الموت تیوت اختیار کی یوتہ اختیار کمس مولا اسلام حقیقت واقعی پریت جائے علی ات کہین شک عرشس پر علی فرشس پر علی یہ بہرحال کہ زانی گرام واقع ادھر بجے سے احساس کرو پریت جائے مولا علیہ السلام صلوات پر دور باب اللہ مگر مانے انجانی مجلس گسان تک ذاکر وتا بن مختلف ذاکر یا بن روایت اللہ سے کیا پرواہ پرواہ نہ کہ بس امام حسین وقت پانی یہ خواہش گسی تے کرت مت کرت خاموش سکا چی خاموش کرو وانی امام حسین مانے نے ہمسائے صاحب بس امام حسین نماز تاوت امام حسین وقت جان وہ گسان بات اتنے وہ بچوال انجائے مگر ان شاعر علی ساتھی بون پتشو بڑا خوش پت آس خوابس من جناب علی مولا علی اللہ اکبر مگر تجھے یاد اس معصوم اس خوابس من سہ معصوم یاس امام یاس دس حج میں چکیو گوئی اس مولا دپنس گۄڈنیُک مصر چھ صحیح ہاں جب کر معاملے حشر باعث یہ حج سہ پوز ونان پریت جائے حج علی ات کوئی مرک شاندس پہ آسی مولا علی ہاں یقیناً قبر تراؤنے تک آسی مولا علی یقیناً انشاءاللہ اگر موضوعات صراط علی پریت جائے حج علی ات اشار یہاں ون چپوس مگر یہ دویم سے کیا ونت کیا ونت یہ چبر بلکہ اگر سے یقین چھ پریت جائے آسی علی آز رخے مجھے مولا پانے میں اس لگا یہ مصر آز رخے علی شرم کن و کمتر گناہ کن تیل سوچ گناہ کرت کم بتیک علی اس نشی مولا علی کم بتیک گسک اگر سے یقین چی مرمی وزاسم شاندس پر علی گناہ کرت کم بتیک گسک مولا اس نش لہذا عزیزو یہ پن جائے خیال تھا یقیناً مولا علیہ السلام امامت اللہ اکبر یقیناً کہ یہ مومنہ ونان امس دبنس بچس دبان اگر میس پگا کس بت ہاو پمس امام مس بہرحال ہم رٹیم ژور پونس کے وہ روٹنے پار چتت دراو یہ دراو مدین ووت اگے ننیوس امام علیہ السلام امام صادق چین دنیا رخصت سبن میں تمو چھ شہادت لبمس مگر ون کس امام اعلان گسان امام اس 5 وصی امام بکس نش گسان عبداللہ ابتہس نش تس مطلب نیران ہپر یپر پھیران آخر ودان ووت تر جناب پیغمبر صاحب نس قبر مبارکس پہ نال مت رتن پیغمبر صاحب قبر دس یا رسول اللہ مے ونس بکوت گس کیا منہج شری امام اتیوان امام کتن یہ گوسم ایتھین امام بلا بہان امام بکس نش گس بس ودان جزار زار ایک منزا شخصات ام تو شانن پر ات دوسرے ودان کیا شکلے پاکستان میں پاک یہ شمس پت پکان واتن پکس دروازس پہ یہ اندر ژاو ات اس جائے نماز پہ بہت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ سات ات بہت اتنے کرس امام نظرات دس کس ونان بگس زندگی کیاز فرقہ معتزلہ مرجعہ کم بلائے ونان بگس زندگی بگس ہو بگس یپر یاد تھو اس ژھانڈان ثھنت ثٲنِتھ بیس دروازس پہ دان گھنے
Yani eşin söndü talan Cüman Musa Kazım Aleyhisselam Müslüman Dobnes panın saman şeytomuz musafir kanısınız Gasıt diman savalın lokuyla cevap. Mesela bana söyledi ki Hindistan'ın lokuyla cevap bu şimdi lokha cevap gününe magar paga yemsat yuvariyek tem 50 sas emzini tem Musas emzini tem 10 sas emzini sırf önce tem zor ponsu yemten bir şediden ciddi. Ему сван के बुकोता чуз दीवान ये मुश्किल चुज दीवान दस मोहल्ला क्या है बाकिस क्या कर चोरे पोसने दमने सुना चुन सनिस दरबारस लायक दाता छे नजासत दाता छे बर्मा सच हराम दाचु नजस माल सुना चुन माल थोपा घर थोपा बबर परवाय सुशगाई सान इमाम हुसैन इस खदमत का खर्च करो शहजाद रसूल खुदा फरमा सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद व रसूल खुदा फरमावन ज़ना परचो अजरसनस बराबर तारीख मजूर दोन नफर आख सु नफर उस मालदार आसे पत सु माल हलालुक आसे पत कर सु दरबार खुदा खर्च इमाम मर्ज दी मस्जिद दी गरीबन दी फकीरन दी यतीमन दी हज करे जियारत करे कोता सवाब जोमिस अल्लाह अकबर ले खुदा इसमें खबर करे कोता सवाब फरमा पैगंबर मगर ब्याह न फराश फकीर एमिस आयस तो पोसे ये है कि जियारत करे तीज पोस न ये है कि न बाकी काम में करे पोस न के मगर ऐसे दिल वनान खुदाया एमिस मेनिस बोइस मोमिनस दुद यूता एम कर जियारत एम कर हज एम कर मस्जिद अगर मित आसे है बत करहा ये बड़ खर्च एमिस तरी तीसरी मजूर ये सब मजूर मुबशर क्या ऐसे बड़े इंसान ग्रामीण लिहाजा सोच जरूरी अच्छी दिल वुचान परवरदिगार आलम यकीनन तिमन दीन खुदा तौफीक यमन दौलत तिम करें जियारत तिम करें अल्हम्दुलिल्लाह हज तिम करें नेक काम मगर चे थोक नो खुदा खाली के म्यानी जवान अगर चवुनी पोस मगर चे परवरदिगार अगर बित्याशे बच करा ये भाई काम चे तड़ी बराबर अजर मगर हराम मुसान क्या है इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम अकूर चल हमदा तफसील जियारत चलु करन कमस मस इस मासूमे कम छवना मगर दा अकूर छे इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम सस मिस्रस एमिश आमिना मना एमिश रोज ये एमिश रोज च बहरहाल तमन जाय तम तमन नोस बिजली के पर माशाअल्लाह तो तुझ करा एते शवान कंदील जाल कंदील जालन छ कंदील जाता तीर त्रावान तो मजारान कंदील नजा अमिक मुजाविर अमिक रेश योस अद जालान कंदील हो जालान अद दोस शख्सा अच्छा इन कंदील रोशन का सान कि तो जवान जाल अदोस नूर पाला मगर अद दोस शख्सा दोस में नजर कोरमत आज त्रावते यमन सांगन म्योंती यमन कंदीलन त्रावते म्योंती प्रसन्न पोस Zahad ya 3 रुपए दिन 7 रुपए दिन यो तील त्रस चनाच सात शब जुमा छु और शाम सबन एंट्रो यो तील ने आइन अंदर पोसन उन तील यशु कंदील स्त्रावान कंदील छु जालान कंदील छु छत गसा अने गते गई है यशु जार बता मैं क्या दलील गई तो जार बदाने जार छु बदा मैंने जवानो आखिर पेश निंदर जार पाचु करान जनाब मूसा कासिम अलैहिस्सलाम ने उसको कब्र पे में क्या गलती गई ख्वाबस मस आयस दरस बशस मूसा कासिम अलैहिस्सलाम सुकूर इमामत शुकूर चकुस तील त्रोवत यमन चांगन मस क्याज दमनस अछन हराम कबूल करान अछन नजस कबूल करान जिंदगी तौफा दमनस शि नजस तील ये गलत पोस ओसमुत एम ओलमोत Igo bedar em chelim कंदील बलतीला त्रोनस पत गो तमिस द चकुसो पोंसो दे दस रात क्या सोसी में रिश्वत रात क्या सोसी में नेक्स्ट पोंसो अजीजो अहले बैत चने
سو پونسہ قبول کران اس نجس آسہِ اہل بیت چھنہ سہ چیز قبول کران یت من زن کان نجاست آس بہرحال عرض کران امام موسیٰ قاسم علیہ السلام فرمونس توے یم شیخ بھی 50,000 20,000 10,000 یم نشن میں ضرورت یہ بس عزیزان گرامی صلوات بری بر محمد والے توے یت زمانس من خاص طور ونکس زندگی گزاران چھ تیلی کیا چھ سن ذمہ داری ونکس اللہ اکبر یت زمانس من سہ وچان چھ دچن تہ کھوور تہ کم حالات چھ بنان کتنے پٲٹھۍ چھ ونکس اسہ حالات بنان بس عزیزان گرامی بس ضرورت چھ یہ کہ زیارت کران امام زمان سن زیارت چھ پران سے چاہے زیارت جامعس مز ونان چاہے زیارت عالی یاسینس مز ونان مولا انوس تشریف مے گوٚو متوجہ انوس تشریف نصرتی لکم مؤدہ بہ چھُسے پراران بہ کرہے ژےٚ مدد مے چھِ مددگار بنے ژےٚ انس تشریف وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یی ونان چھُکھ بہ چھُسے مددگار تیٚلہِ کیٛاہ چھے ژےٚ ونکیٚس ذمہ دٲری کتنے پٲٹھۍ کرکھ ژٕ مدد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریفس پہ صلوات بر محمد چاہے جوان گوبر آس چاہے جوان کور آس یا زمانس مز کۭژاہ ذمہ دٲری چھےٚ ژےٚ کتنے پٲٹھۍ کرکھ ژٕ مدد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریفس فرماوان امام صادق علیہ السلام فرماوان لا اخرج بنفسی من شہدائی تب چھُنا کربلاہس بہٕ چھُس نہٕ پنُن پان زانان شہدائی کربلاہن الگ نہ بہٕ چھُس پنُن پان تھاوان شہدائی کربلاہس سۭتۍ ییٚتٮ۪ن جرحبی مظاہر ییٚتٮ۪ن مسلم ابن اوسجہ ییٚتٮ۪ن بریر حمدانی یہ عباس علمدار امام صادق فرمان تھی بہ پن پان زانان ولا اعد ثواب اقل منهم بچس پن ثواب تہند کھت کم زانان نہ مے چھ برابر تی ثواب ادن شخصات ونان اس مولانا کت پہ تھی یہ کربلا کر گو شہداء کربلا کر یہ مری گئی مز امام فرمونس نا اتنا شرط تک ناسن لأن نیتی نصرہ کیازِ مین نیت چھ کاش باسا کربلاہس مز بہ کرہا امام حسینس مدد مین نیت چھ یہ مدد میری ہوت نہ کینٛہہ بلکہ یس مومن تہ یہ نیت آسہ تھاوان کہ کاش بہ گوٚژھُس امامس سۭتۍ آسُن بہ کرہس مدد صرف صحیح نہ ونُن کینٛہہ نہ امس گژھِ خالص نیت آسن چنانچہ نصرت مدد کرن واقعی اگر نیت آسے جوانیت زمانس من چنانچہ لکھا اللہ من مجلسی پر صلوات بر محمد والے اللہ من مجلسی علیہ مرحمہ لکھا فرمان اخ شخصا کساو امس پہ کل پہ ٹوٹ وش یل امس کل پہ ٹوٹ وش پہ امس لاو زخم نو امس او زخم امس ہسا پرس دوستو یہ زخم کمیک ژے کت پہ یہ کل زخم لوگمت دوپنک یہ چھم جنگی صفین زخم ہاں جنگی صفین کر گومت تو متوجہ الحمدللہ تاریخ سے تہ پتہ مولاس کے پیغمبرس پتہ 3 جنگ کریں مولا امیر المومنین پہ کس جنگ کریں 3 جنگ پہ کریں کمس پتہ پیغمبرس پتہ اکھ گو جنگی جمل بصرہس مز یتن زن سن دیت سن موج المومنین آئے روڈس پہ بیاکھ جنگ گو جنگی صفین یتن مولاس پہ مقابلہ کرن امیر شامس معاویہ ایک طرف بوس معاویہ بیک طرف بوس امیر المومنین علیہ السلام ہم ساری مصیبت ہی مولاس اگر بارے تفسیر علماء کات پر گئے ماشاء اللہ اتھ گھس توجہ کر تاریخ گھس پرن بارے میں ونکس موقع تو وچو عزیزان گرامی مولاس کم مصیبت سی جنگ صفین اپو جمع کر بہ عرض مگر پتہ مصیبت مولاس کیا ہو جنگ صفین اچھا ذمہ داری کیا چھ فرماوان ہاشم مرکال امیر المومنین سن صحابی ساتھی دبا بوتس جنگ صفین اس میدانس مز اور آو شرمی جوانا انسان شامی جوان اور آمس ہو تو کیا ایسے لڑائی کران اس چنا مسلمان
Hashim Birkam. Hey, Shira Musalman, to Gaya Salaya. Dub em Jawan and Wunam, Le'anna Sahibukum la Yusalli. Em Mujib Jankaran, you should to her Mawla Chuchu Namazi Para. Eshitaban Yugos Namaz. Kya halat hai? Kaisi Mawan ne chun Namazi Para. Now, when you go to the Tarajo, Andres Muarifin Lekan, Seri Lekan, Imsad Amir Lumon Shahid out karne kehte masjid Office masjid khabar ye ko ye sham was sham मतलब का इस्तेमाल क्या मस्जिद में सो क्या करने उस मस्जिद में उसको मुसले नमाज़ी उसने पर ये ठोस आमद प्रोपेगेंडा करने के मिसकलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसकलाम ये तो प्रोपेगेंडा लिहाजा जिम्मेदारी है सीरत अमीरुल मोमिनीन पर अनुकलमा कयो दावत तालिब इल्मन तब आज पर उसे सीरत अमीरुल मोमिनीन आज भी वैसे सीरत इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम जहालत मजबूर जो अक्सर आता है तबर मोहम्मद वाले सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद ना बलन सल्लल्लाहु अलैहि जुनूस पे अर्ज करूं आखिर नतीजे क्या गए तवज्जो कर जाओ मैंने जमाने में कथिया इस्लाम को पढ़ा बाहर बयान जबाला तफसील आसान चनांचे इंसान करीब वन जनाब अमीरुल मोमिनीन ज़ेंगे जंगे सिफीन माल के अश्तर वोत खैमस करीब वोत माल के अश्तर अंचुस अंदर असमी होता अमीर शाम चुस कातिल बस अजीज़ान इकरामी दुख कमन इम अली अलैहिस्सलाम से साद लोग गसन अल्लाह अकबर तिमोतुल कुरान थोड़ नाज़स पे कुरान तो लोग नाज़स पे हे वने से करी कुरान फसलो वने से कुरान फसलो मौलाना तो कहया याचू दोक ए मां मगर इमो क्या नाज़स पर क्या करो कुरान हे इसके करो कुरान इस्लाम जान इसके करो कुरान इस्लाम जान मौला बनाता कुरान चो वो याचू दोक मगर ये नादान आसान यम जन बहरहाल यमन में फिक्र आसे यमन में शऊर आसे यमन में एहसास जिम्मेदारी आसे वनकस ति जंग सिफीन चलान ये वनकस ति कुरान आसी नाज़स पर खाना ये वनकस नकली का मर्जत मुस्तहद आसी बनावान ये दोख थे सोन जवान अजीज़ान ग्रामी मेन मौजू छु वनकस बस मुख्तसर छु अर्ज करन तो दबान एम जवानन वोन उसे जंग सिफीन कर जो सपन वो अत गोता काल जो गुमत एम साथ शहादत वली गसान शहादत वली च गसान जंग सिफीनस और इस दबान में जो जख्म कर जंग सिफीन पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले दोस्त पुरुष क्या सर चेचे ये वोस सुजका शहादत वोर या 500 नहीं बच्चे से में जमान तेरी के बच्चे जख्म से जंग सिफीन अता जंग सिफीन से शहादत वरी गए दबरक अच्छा दास्तान अल्लाह अकबर दबास क्या दबरक बदास एक दो सफरस इनमें सफरस उसनेर एक दो रफीक में जरूरत तिमन दे होनस त गाड़ी के मारवतीन कारन होने ये न दरस बथोतुस पन्नस गुरिस पे पकान जो साइड सो रफीक जरूरत अख रफीक समझो ये सफर रफीक समझो से फरशेस पकान कात द्राय कात करान ननियो में ये दुश्मनी अली ये मौला कायनात सुन दुश्मन और जो तरफदार अमीरी शाम सुन मगर कात गए बड़ान इंतकार किया काते अते वो तुम ये दुश्मन अली दुबनम अगर बा तम साथ आसा जंग सिफीन मज ये में तलवार सूद करहन ब अली शहीद कान में जाओ जोश दो बस अगर बा आसा तम साथ बकर हचनिस अमीरस पार ये में तलवार सूद दबान तरीका चुप वशान वास मदानस सगर पन्निस मौलास मदद बकर पन्निस अमीरस मदद दबान इस मैदानस बस तलवार चली शहादत वली चगंग में जंग सिफीन अल्लाह अकबर तलवार चलाओ हो कहां तर पूछो मौला से तरफ ये कहां तर पूछो दुश्मन अली मुआविया से तरफ तलवार चले
دپان ام دشتش تلوار لٲگۍ مےٚ کَنَس یہ زخم لٲگۍ مےٚ بہٕ پیوٚس پتہٕ بے ہوش بہٕ اوس ہوش ووتمُت نہٕ کِہیٖنۍ أمۍ نیوٗ مےٚ گُر تہِ أمۍ نیوٗ مےٚ سامان تہِ یہِ درٛاو مگر بہٕ چھُس بے ہوش مگر کینٛہہ لمحہٕ گٔے مےٚ وُچھ شاندس پٮ۪ٹھ اکھ ذات مُقدس نوٗرٲنی وجوٗد وٕچھُم ییٚمہِ سُنٛد روحِ ناظرِ تہِ نوٗرٲنی بدن تہِ نوٗرٲنی أمۍ تُل دستہِ مُبارک تھوونم اتھ زخمس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ زخمس پٮ۪ٹھ تھوونم دوٚپنم تھوٚد وَتھ ژٕ چھُکھ بہتریٖن اِنسان ژٕ گوٚوکھ کامیاب ژٕ گوٚوکھ صحت یاب دپان بہٕ بیوٗٹھُس مےٚ آو ہوش ہیوٗ دوٚپُن ژٕ ٹھہر ییٚتی بہٕ یِمے یورٕ یہِ گوٚو اُکُل محمد کینٛہہ کالا گٔژھِتھ یہِ آو اورٕ أمۍ سٕنٛدِ دُشمن سُنٛد سرِ نجس ہٮ۪تھ اتھس منٛز أمۍ اوس یہِ دُشمن قتل کوٚرمُت اتہِ آو مےٚ نِشہِ بیٚیہِ بہٕ تُلنس تھوٚد دپان مےٚ دوٚپمس جناب تُہۍ ؤنۍتو تُہۍ کم ؤنِو تُہۍ کیازِ آیِو وٕنکیٚس کُس چھُ ییٚمۍ بہٕ بچوونس دوٚپُس کیازِ ژےٚ چھُے نا قرآن پوٚرمُت قرآن چھُ ونان لَینصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ضروٗر ضروٗر کرِ خۄدا تٔمِس مدد یُس خۄدایس مدد چھُ کران دوٚپنس یُس اَسہِ مدد چھُ کران أسۍ چھِ تُہنٛدِس مددس یِوان ژےٚ پرٛزنو تس نا بہٕ چانہِ وقتُک تہٕ چانہِ زمانُک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سا کوٚرُکھ مدد اَسہِ لہذا مےٚ پیوٚو مددس یُن نیر وۄتھ وۄنۍ مگر اب وۄنۍ اگر کانٛہہ پرٛژھی یہِ زخم کتیُک چھُ یہِ ؤنۍزٮ۪کھ نہٕ ییٚمہِ مٲدانُک چھُ یہِ ؤنۍزٮ۪کھ یہِ چھُم زنگہِ سفیٖنُک مدد کیازِ علی علیہ السلامس مدد کران لوٚگ یہِ زخم عزیزان گرامی لہذا ونکس یتھ دورس مز یتھ زمانس مز چون ضرورت ژٕ تہِ گژھکھ جنگِ صفینس مز آسُن ژٕ تہِ گژھکھ کربلاہس مز آسُن ژٕ تہِ گژھکھ تمن جنگن مز آسُن اللہ اکبر یمن مز مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان یمے ووتنا چھنہٕ اسہِ سۭتۍ کینٛہہ بلکہ مےٚ سۭتۍ چھِ تِم سٲری یم قیامت کِس صبحس تام ین یتھ دُنیاہس مز مگر تمن آسہِ تمنا کاش أسۍ کرہو علیس مدد اس کرو مدد لہذا اگر اسے ونکس امامس مدد کرن امام زمانس مدد کرن امام مہدی علیہ السلام اس کو مدد کرن تو کیا سا کرنا صلوات پر محمد و آل محمد مگر توجہ کرو عزیزان گرامی تیلے کیا چاہیے کرن ونکس خاص طور یتھ زمانس مز اکھ جنگ چلان سانین گرن مز جنگ سانین محلن مز جنگ یہ ونان علامہ اقبال یہ جنگ چلان دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش ایک طرف بدن بے طرف روح ایک طرف للہیت بے طرف شیطنت ایک طرف ولایت بے طرف طاغوت کس کر ژٕ پرزناو ہندِ پٲٹھۍ عزیزان گرامی ژٕ کس کرکھ مدد لہذا اگر ونکس اسہِ امام علیہ السلامس مدد چھُ کرُن تیٚلہِ چھُ تِمن مدد کرُن یم امام زمانس مدد چھِ کران ہاں یقیناً تیٚلہِ ہمس منٛز بِہِتھ آسکھ ژٕ سونچان بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ امام زمانس مدد ہاں ژٕ کرکھ مدد ژےٚ چھُے مدد کرُن مگر تٔمِس کر مدد پننہِ زیٚوِ سۭتۍ پننہِ وۄتھرٕ سۭتۍ پننہِ بیہنہٕ سۭتۍ یس امام زمانس چھُ مدد کران توجہ کٔرزیو کیازِ سانٮ۪ن جوانن چھُ وۄنۍ دھوکہٕ فریب چھِ کھٮ۪وان یِم جوان چھنہٕ پتہ پتہٕ پردس پتہٕ کیاہ چھُ سونچان یِمن کُس چھُ پتہٕ کنہِ عزیزان گرامی یقیناً بس اکھ پیمان دِمہٕ بہٕ تۄہہِ صلوات پر محمد و آل محمد چنانچہ عزیزان گرامی اسہِ چھُ مدد کرُن امام زمانس یقیناً اور ونکس ون ہاں ہوچنا مجتہد ہوچنا مرجع یہ چھنا مرجع یہ کیا چھُ اکوے چھا مرجع یہ چھُ یِوان وننہٕ یہ چھِ یِوان وننہٕ یِم فریب یِوان دِنہٕ بلکہ فوٹو دِنۍ پیش کران مگر اَسہِ گژھِ پیمان آسُن سُہ کیٛاہ سا گژھِ آسُن سُنی بشارت چھُ ژےٚ دِوان سُنی بٲے تہِ یہ روایت لیکھان پننٮ۪ن کتابن منٛز اَسہِ گٔے ٲسۍتھٕے چنانچہ سُنی باین چھِ شےٚ کتابہٕ بڑٕ صحیح یِوان ماننہٕ تِژھ صحیح تتھ منٛز چھِنہٕ تِم شک کران نہ تِم تہٕ کٔژ شک شےٚ توے ونان سِہاے سِدھا مگر ییٚتٮ۪ن کر بہٕ عرض تُہنٛزِ خدمتس منٛز تِمن چھُس بہٕ ونان کہِ تۄہہِ چھُسو ونان اَسہِ چھنہٕ کانٛہہ کِتاب صحیح
کہ اچھا اکوئی کتاب صحیح من سو کس کتاب ماشاءاللہ اکثر آتا بیٹھتا ہوں حضرت کلینی اللہ اکبر حضرت کلینی سے کوتا احسان چھو یمو جمع چھو کرمس اصول کافی توجہ کرچو اصول کافی بیاگے شیخ صدوق سنس کتاب من لا یحزل فقی بیاگے شیخ توسیس کتاب تہذیب الاسلام بیاگے استفسار یم شوا ماننا ایسے صحیح مذہب شیعس نا یم یوان کل ماننا یم چور کتاب مگر اسی یم تو صحیح مانا ہے اس من جیت تمو لیوت مگر اسی کتاب صرف اکوئی صحیح سنو قرآن مجید اسی ونان کہتے روایت استد اسرا لاؤ قرآن سنت اگر قرآن قبول کر تلچ صحیح اگر میں قبول کروں تلی disorder چاہے پتہ اس کا لیکن قرآن صبر اس کا لیکن شیخ صدوق اس کا لیکن مانا جو حالت باز مگر سنی بیدمان صحیح بخاری شریف اس کو سنتی صحیح مانا چلک مسئلہ میں تی منجحت کتاب صحیح ترمزی تحت مسیح روایت اس چو استی بھئی ابو حریرہ روایت کرا قال رسول اللہ ونظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روایت رسول خدا پیغمبر نے فرمایا کیا سجن فرمایا یخرج اناس من المشرق مشرق من سے نیرن کیا لوگ اک جماعت اک نیری مشرق من کیا سا کریں فیوجئون للمہدی تم سا کریں امام مہدیس مدد السلام علیکم حضرت محمد وعلا سلطان یعنی امام مہدی سنس حکومت برپا کرنش کوشش کر یعنی تمہیں خاطر بناون میدان امام سن حکومت بناون مگر تہند خاطر بناون وقت کرن ہموار کہ امام مہدی ہسا تشریف بکران کاشر مز تر پنہ زمانے مز یعنی تم بناون سہ رنوے تو سہ ہائی وے یت پہ امام زمانہ پگہ پنہ ہدایت جہاز اڑنائے بڑی صلوات تم کرن تیاری امام زمان سے حکومت خاطر تمس کرن زمین ہموار مگر مشرق واریاہ بوڑ یہ کتن سا مشرق مز مشرق مز تمہ سات افغانستان تہ کیا پاکستان تہ باقی تہ فرماوان من خراسان یہ ہسا نیرن مگر کم مز نیرن خراسان مز خراسان گو سہ سوپر یت مز اس امام صاحب روزہ چھ یت مشہد چھ ونان سہ سور پور گئے یہ ہسا خراسان دپان یہ لکھان سنی بڑس تہ یم ہسا نیرن یم اتس کت علم کہیں علم آس تک بہرحال حسینیت چھ علم آس تک لا الہ الا اللہ چھ علم آس تک یم آسن پکان برو برو لا یربها شیء یمن ہیکن کہاں واپس کرت یمن ہیکن کہاں شکست دت حتی ینسب علی ایلیا یوتامت یم علم بیت المقدس پہ نصب کرن پر صلوات بیت المقدس کو نہیں ہے یعنی مسجد اقصی رسول کہنا ہے انسان چلانے جنگ چلانے کہنا ہے ان کا برابر رسول جنگ اکبر سے تابوتیت بہتر پچھے دلائیت اکتر ہوئی للہیت بہتر ہوئی شیطانت من اتمز اچھو کامیاب کس گچے
کت پٲٹھۍ گژھِ کامیٲبی مگر ییٚمہِ حدیثن ووٚن اَسہِ اہن سا یُس یہِ نیرن وول آسہِ نیرِ کتہِ پٮ۪ٹھٕ یہِ نیرِ خُراسانہِ پٮ۪ٹھٕے مگر أمِس کیٛاہ گژھِ آسُن ونان علامہ اقبال توجہ کٔرزیٚو عزیزان گرامی آے کۭژاہ نظر ٲس اتھ پٮ۪ٹھ اقبالس ونان علامہ اقبال دنیا کو ہے پھر معرکے روح و بدن پیش جنگ ہسا آسہِ روحانیتُک جنگ ہسا آسہِ اکہِ طرفہٕ روحانیت بیٚیہِ طرفہٕ مادیت اکہِ طرفہٕ آسہِ شیطنت بیٚیہِ طرفہٕ آسہِ للہیت اکہِ طرفہٕ آسہِ طاغوتیت بیٚیہِ طرفہٕ آسٮ۪س ولایت یہِ آسہِ جنگ چلان تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا کلچر کس ناوس پٮ۪ٹھ آزٲدی ہٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ یِم سٲری گژھن جمع یِم درندٕ یم زن چھنہٕ پتہ کۭتیاہن قتل کرن امہِ پتہٕ درٛاو علامہ اقبال کامیاب قصہ گژھِ اللہ کو ہے پامرد مومن کر بھروسہ پروردگار عالم وچ استقامت کس چھ پائیداری کس چھ سو آسہِ اکھ مرد مومن مگر ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا شیطان گژھِ اکہِ طرفہٕ جمع دُنہِچ مشیٖنہٕ آسن کانٛہہ دپہِ مےٚ چھُ ایٹم بم کانٛہہ دپہِ مےٚ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ مگر بیٚیہِ طرفہٕ آسہِ ولایت ولایت آسہِ ییٖژاہ ثابت قدم یہِ چھِ سٲنۍ خوش نصیٖبی یُس وٕنکیٚنس ولایتُک پرچم دار چھُ تِم چھِ مشہد تہٕ خراسانہٕ منٛزٕ درٛامٕتۍ تِم گٔے آیت اللہ خامنہی دامَ اللہ علی اب جنگس مز ونکس ذمہ داری انشاءاللہ کامیابی گژھِ مگر تُہۍ روٗزِو ثٲبت قدم ولایتس پٮ۪ٹھ الحمدللہ یم چھِ آسان بہرحال ہاں کٲنٛسہِ آسہِ نظریتی اختلاف تس پزِ ونُن عزیزان گرامی نظریتی اختلاف اگر چھِ یہِ برٛونٛہہ کُنتھ مگر عزیزو کتہِ کرو قدر أسۍ اتھ ولایتس کتھ ولایتس اللہ اکبر صلوات پر بکر حضرت اللہ بیان تُہۍ ما چھٔکِو نہ گرِ منٛز اکھ چھُنہٕ أسۍ بوزُن ولایتٕچ آواز اللہ اکبر وٕنکیٚنس یتھ دُنیاہس منٛز قسم خدا أسۍ کۭتیاہ خوش نصیٖب چھِ تُہۍ وٕچھِو یتھ دُنیاہس منٛز کۭتیاہ لیٖڈر چھِ کۭتیاہ لیٖڈر چھِ اللہ اکبر کۭتیاہ چھِ پنجمدار کۭتیاہ چھِ مذہب تِمن پنٕنۍ زِٹھۍ مگر چھا کانٛہہ لیٖڈر سُہ ییٚمِس سٲری آسن بوزان ساری مذہبس دٔرِتھ آسن بوزان آز کیٛاہ مسلمان تہِ غیر مسلم فوجی تہِ غیر فوجی ساینسدان تہِ آسن بوزان چھا سا کانٛہہ لیٖڈر عزیزان گرامی کیٛاہ ہندن منٛز چھا کانٛہہ لیٖڈر ییٚمِس ساینسدان تہِ آسن بوزان فوجی تہِ آسن بوزان پتہٕ کیمبرج یونیورسٹی تہِ آسہِ بوزان چھا کُنہِ دُنیاہس منٛز اکھ لیٖڈر چھُ ییٚمِس کن دٔرِتھ چھِ سٲری آسان بوزان آز کیٛاہ ییٚلہِ پتہٕ تجزیہ کران بٔڑۍ بٔڑۍ ساینسدان بٔڑۍ بٔڑۍ فوجی افسر بہٕ کیٛاہ کرٕ تفصیٖل ونکیٚنس سُہ گوٚو اکھ رہبر حضرت آیت اللہ حضرت آیت اللہ خامنہی یِم سٲری ونکیٚس بوزان آسان آز کیٛاہ وۄنۍ پتہٕ چھِس تجزیہ آسان آز کیٛاہ دیُتُن بیان آز کیٛاہ دیُت بہٕ اوسُس تعجب کران أکِس کتھِ پٮ۪ٹھ سۄ کتھ ٲس یہِ ییٚمہِ ساتہٕ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبرس پٮ۪ٹھ آے اتے فرمووُکھ صلونی قبل ان تفقدونی ذمہ دٲری چھےٚ واریاہ نوٚن مےٚ آز کر بہٕ کینٛہہ کتھ عرض صلونی قبل ان تفقدونی پرژھِو سا یہِ پرژھُن چھُ امہِ برونٛہہ کہِ تُہۍ راورٲیِو مےٚ لٔبِو نہٕ کینٛہہ بہٕ چھُسو آسمان چہِ وتہٕ زانان زمین کھۄتہٕ زیادٕ عالم تُرک سماوات ییٚمہِ ساتہٕ مولا علیہ السلامن یہِ کتھ دِژ تتھ ممبرس پٮ۪ٹھ مگر سوال کم آیہِ کرنہٕ تہِ کرٕ بہٕ پتہ اشارٕ کٔژ سوال آو کرنہٕ مگر بہٕ اوسُس دپان پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ اکبر 600 ؤری گژھان 800 ؤری گژھان پتہٕ اکھ غیر مسلم اکھ ساینٹسٹ دپان کاش بہٕ آسہٕ ہا ییٚمہِ ساتہٕ علی علیہ السلام نے آواز دِژے اگر بہٕ تمہِ ساتہٕ آسہٕ ہا
تیل اس اپالو بناونک اس ضرورت کی بس ونس اس واتو آسمانس تام بہت تعجب کران کیا غیر مسلم چھا پز پہ علی سن آواز بوزن خاطر تیار مگر آیت اللہ خامنہ سن آواز تہ ثابت کرت یل نائب امام سن آواز آسن ساری بوزان یل امام پنہ آواز بلند کرے کتہ آسن تک پہ فدا تو برباد گژھان تمس تمہ سات کیا گھن تک پہ قربان ات آواز پہ آواز امامت بس ایسے زانے گرام مگر یم سات مولا ہن مبتلا پرستو بس آسمان چھ بت زانان سوال کام کیا کرس اے آپ جملس بوزا واللہ علی علیہ السلام ودمت شکزاہ کرن شکایت مولائے کائنات صرف کر اکی چیز شکایت پروردگار عالم ات کر شکایت بے یہ مصیبت میں علی جان میں نہ بلکہ امچی شکایت یم سات ون پرچو یہ پیچن پرچون چھو تو بس من سانس کلس مز کس مسئلہ دپ بہا ونو مگر ثہ گنزراو کھا کیا گنزرائت مے کیا ون فائدہ یعنی تم بوزن ول کت توے ونان اللہ اشکو بس ون شکایت کران خدایس من معشرین یعیشون جہالا تمہ سماج تمہ سوسائٹی ہند ظاہرانہ زندگی گزار مت رستر جائے بس مت رستر جائے کیا نادان آسن یہ شوٹا سخت امام زمانہ فرمان قد آزانا زحلا شیعہ ہائے اس عزت دیوانی نادان شیعہ یم نادان شیعہ یم سات کن سات اکس نامس پہ کن سات بیس نامس پہ اگر آپ بڑے جم ضروری ون تہندس خدمتس مز چاہے بہرحال میں ایک زیادہ پکا پہ تکلیف مگر جمن آنس کر ون اس تہ وچمت اوتر جشن مولائے کائنات منو کن امامت ذکر شا عبادت کن پگہ کر انشاءاللہ جشن امام حسین علیہ السلام عبادت چھنا چاہے ولادت مناؤ چاہے شہادت مناؤ یہ ایسی عبادت مگر تہ وچھو کینسن جائن کیا ہوگا کیا کرنا گان سا کرنا رقص و سنود کرنا واریان جائن زانی یہ محفوظی ونی کور تو جوان گبر پان ون کران کیا استغفر اللہ کر دی بات حالانکہ دمائے ایسے جشن مناوا ایسے جشن مناوا نادانش یہ کتی پہ آؤ یہ پہ آؤ کت پہ مگر ساری کھت بڑ ذمہ داری چھو تہ جوانن اخ کہ تھی کرو پن فکر بلند تھی موجود یہ کتی پہ ممکن کیا کہتی چنانچہ حضرت آیت اللہ جوادی آمنی لکھا نومن بزرگن اس پتہ خبر جوانن چھا پتہ برم اس واریہن گرن مز تھوان گر نال اویزان تیس کمی خاطر نظر برکت برکت پتہ ادھر گر نال اچھا کرہن تاوی گئی پتہ نگر بش گر نال کچھ دوکھ کیا چھو میانو جوانو یہ گر نال یہ تھوان اویزان امس تک گژھِ برکت کچھ پہ آو ہے عرب پہ آو ہے عراق پہ آو ہے ایران پہ آو لہذا عراق تو گروش تہ کرو متوجہ چھو کہ یہ پر آج مثلا پاکستان مز کھانا چیز گژھان جشن مناو اس مناو تتھے پہ مگر یم سات یہ گر نال تحقیق کر خطا چھوادی آمنی فرمان ے پتہ یہ کیا گر نال یہ پتہ یہ گۄڈنیتھ تمہ سات تمو بنیو یزیدیو کوفس مز کربلا پہ تمن گرن ہند نال انمت یم بدن سید شہداس پہ آئی دونہ پتہ کر تمن نال تھی پن کت گرن مز ام سا گھس کیا اس برکت ہمو گر نال لگت لہذا پتہ وچ نادان شیو دوپ ہے کور ہمو پرگڈا یہ ہسا چھ برکت حاصل کیا چاہیے یہ کمو چھ ایجاد کرمت یزیدی لہذا اگر نیبر پہ کان چیز یہ اس پہ توجہ کر کیا آیا یہ صحیح امچ حقیقت کیا اس میں دھوکہ یوان دن السلام برابر محمد وآلہ بس
خاطر دروازے زانی گرامی یہ میں سے کیا کتا عرض کرنے لہذا امامت معرفت گژھِ آسٕنۍ امام چھ ژےٚ سہل پوٚر آسان ونکس پرزناوُن مشکل چھُنہٕ کینٛہہ سورُے چھُ ژےٚ برونٛہہ کنہِ مگر تتھ زمانس منٛز یتھ زمانس منٛز امام موسیٰ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ بہرحال سیرت امام موسیٰ قاسم پوٚر نہٕ مےٚ کینٛہہ مگر ہاں یقیناً یہے ٲس سۄ ولایت یۄس ولایت ہمیشہ دنیاہس اچھن مز کھٹکان ٲس اور کوشش ٲسۍ کران کہ یہ ولایت گژھِ نہٕ روزٕنۍ کینٛہہ کم پروپیگنڈا آئی کرنے کیا آو امامتس خلاف فن ونکس موقع تہ کرہا عرض مگر پڑھا بیاکھ مجلس بہ کرہا عرض کن سات تو عزیز زانے گرامی اوے یہ ولایت کن سات تھوک قید خانن مز کن سات زہر دتک اور امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کت قید خانس مز آئی یہ ولایت تھاونے کت قید خانس مز آئی اللہ اکبر بران چھتے امام موسیٰ قاسم علیہ السلام سن مصائب تمن انزل اسیر بغداد کتس کالس اوس امام علیہ السلام کتمس قید خانس مگر کت قید خانس مز زیارتس مز پران کت قید خانس یا تمورہ اس ونان تمورہ چھ الحمدللہ زانان تمورہ چھ ونان عربیس مز تات دوبس یس زن واریت مز انسان استاد ہیکہ روزت کی بنا آسس آب کھسان بنا آسس سہ آسان ات مز امام موسیٰ قاسم علیہ السلام قید آمد کرنا اللہ اکبر نو سکان استاد روزت نو سکان بطر بہت مگر کن ساتھ قید کار آو بدلا میں کم قید کار مجھ امام موسیٰ قاسم علیہ السلام زو وندوز دبوس مولا اس پر ہو چون مسائب چون قید خانے پھر ہاؤ مگر مولا یہ ونس یہ تو قید خانس مز ایسو تہمہ اسو کام پہتے دو وقت مولا یہ تو قید خانس مز ایسو تہمہ اسو کام بینی سوریش برو کنی یس علاتش اس کران یس باپس یاد اس کران یس چچی باپس یاد اس کران ازادارو یقیناً دبوس ول وچل پرجد امام زین العابدین یس تحت قید خانس مزوس یتن پاپدت اس ورنی یتن پانی لکٹ بن جناب سکینہ اس کران على آتش ہاں ازادارو یہ شام بہتا سخت اس یہ شامش منزل کچا سخت اس امام زین العابدین اللہ اکبر یم ساتھ امام زین العابدین صاحب پسنے مولا سارے بہت زیادہ مصیبت کرتی پی یہ ونن کربلا یہ ونن میں باب شہید کرنے یہ ونن میں آئی چچ بابس بازو سکنے یہ ونن میں جوان بھوئے علی اکبر اور شہید کرنے ادجا فرمون ازادارو آپ جملہ کرا عرض کیسے فرمون یہ شام ازادارو بلکہ یہ تیوتنے واللہ فرمون لم تلدنی امی اے کاش با آسان معجزان آسان چھوڑ بازار شو کیسے اللہ کیسے اگر غیرتدار جوان وتہ آسہ پکان اتے آسس لکڑ بینر سۭتۍ کانٛہہ ہیٚکیٛا تٔمِس چپاتھ لٲیِتھ یہِ غیرتدار بوے کریا برداشت اگر أمِس پۄپھ آسہِ سۭتۍ پتہٕ ییٚلہِ تٔمِس شورِ تُلوُکھ یہِ کریا برداشت مگر ہاے امام زین العابدین یا کوٚر امام زین العابدینن برداشت کہ جناب حسین بس استازیان یوان لائنے یا کوئی امیر المومنین تک ساتھ برداشت یہ ساتھ جناب زاراست تماچا ہوتا
اولادن بروکنی ماج لائن سوز جناب زہرا جزاکم ربکم ودی آشمان موسیٰ قاسم علیہ السلام اور ازادارو بس اشارہ کرے امام موسیٰ قاسم علیہ السلام اتقید خانس مز ظالمن تو آخر یہ کیسے ین دنیا رخصت کرنے مگر جب اس نے ناؤ لگویں تھے اللہ اکبر یہ بڑھ آل سہر دنے امام موسیٰ قاسم علیہ السلام پت آو اخ طاقت آنے آو امام موسیٰ قاسم تھاونے علیہ یہ بڑھ آل تھاونے سارے مبارک کوشش علیزان پکناوان اللہ اکبر امام موسیٰ قاسم اس پکناوان کہت پھوات قدلس پر بغداد کی صوب تبانے سے آمد وہ وشور رائب جلد امام اللہ اکبر یہ انتہائی تمام مجھے امام موسیٰ قاسم آت تختس پر مگر سری مبارک کوشش عویزان فتبس مولا یہ موتی مجھے مگر سری مبارک عویزانوں سے مگر ہائی کربلا یہ جسے حسین نازس میں دوست اتے آئی جناب زینب آنن تحت نازس پر اللہ اکبر یت نازس پر امام حسین سر اوس زلزل اوس گسان جناب زینب آئی امام زین العابدینس پتری زلزل کیسے گسان بنس بابدین خیمت پرد تلد تھوٹ نظر دیب کیا مشل نازس پر امام حسین مبارک اتے آئی جناب زینب میں آئی بائی مجھ میں لینے کیا ہوئی تھی
شهادة إمام موسى كاظم عليه السلام. عزادارو دوشوار سمكنيا إمام علي رضا عليه السلام. دخلت شوي. بس یہ مصر کر بگوش مدار. تم دل واتنا و مسلسل کر ہارون رشیدن کوشش یہ گو تن قید خانس مز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید یون تھونے اکوئی مقصد اس ہارون رشیدس یوت زندان بازا گوس آسون یوس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس قتل کر مگر ناو گوس ہارون رشید یوس آخ مقصد ہارون مگر مسلسل آو اکی پیٹھ بیکس مسلسل 14 قید خانہ اندر
یہ مقصد گو پور ہارون رشیدس لعینس سندھ ابن شاہد سندس قیدس کیازِ یہ کٲم دِژ سر انجام سندھ ابن شاہد یتھ روایت چھ کران زہر آو یا خورمن اندر دن یا آو دچ اندر دن مگر اما اس کرون آز یاد یہ غریب بغداد یہ معبود ہوئی پروردگارا شفیع یہ ازیک شہید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یم یور مرسی بوزنے آمد خدایا یمن ساری نام بنام حاجت کر روا یمن ساری ہدن بیمارن کر شفای اجل عطا در نظر چھ بیمار خدایا قسم چھ ان سے شہید کل مریض بیمارن کر شفای اجل عطا سانن روحانی جسمانی دادن کر پنہ لطفو کر دوا بس توئی بات نہیں کیا مصر کر بگوش یہ کمال جسار مولوی صاحب مائکس مز حاضر مین کمال امس معافی ہیوان کل گھنٹہ تہ تہ سو معافی منگان امام موسیٰ کاظم سندھ لہر میں جو گئی امام موسیٰ کاظم سندھ نزدیک پہم بس کیا مصر کر بگوش میں گوہم بیدار بغداد یاد آم گئے مولوی صاحب فرماوا یل اک تختس پہ کوڑک امام موسیٰ کاظم سارے اتہرو اوس امی کھت کیا آس امتحان توائیم صاحبن ونو میں گوہم بیداد بغداد یاد آم گئے باس گو بیدادس ظلم بغدادس منز پگ مسلسل 14 ورین 14 زندہ
گیس زندگی ات قید خانس من زندگی چاہے کسی جس قید ات اس پنن جناب فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا تو پہ کسی محمد سوال مگر ووت ہندس جنازس پہ مگر امام حسین جنازس نزدیک ووت حضرت فاطمہ زہرا یعنی جناب زہرا رخصت کور یم دنیا آئی خدای تمہ کور امام حسین مے کر زید آلوان گژھ مگر آج زید آمز کربلا کس میدان دوپنس حسین میانو عرش تہ گوش وار ودی موج One day, Musa.
Kut vadei mut Agar Your heart.